ទីទៅប្រតិបត្តិខ្លាំងព្រោះមានព្រះអង្គនៅក៏មានពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បឋមប្រជុំដល់ដល់មានការយល់ឆ្ងល់ហើយការយល់ឆ្ងល់ក៏វាត្រូវនឹងពេលវេលាដែលខ្ញុំបណ្ដាមកគឺក៏ចង់យល់ស្រាប់ទៅផងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអបអរសាទរហើយវាប្រកបជាមួយនឹងការខំមន្តបនការនៅក្នុងសម័យព្រះជាម្ចាស់យកពោលថាខំមន្តបនការជាការសព្វទេសនាគឺមាន8ថ្ងៃក្នុងមួយខែនិងលោកប្រើពេលសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់មិនថាបរិស័ទណាឬបរិស័ទណាទេដល់ហើយទៅ3ថ្ងៃគឺថ្ងៃ5កើតទាំងមូលថ្ងៃ8រួចថ្ងៃ8កើតថ្ងៃ14កើតថ្ងៃ15កើតខាងស្នើមាន4ថ្ងៃព្រលួយមាន4ថ្ងៃដែរគឺថ្ងៃ5រួចថ្ងៃ8រួចថ្ងៃ14រួចនិងថ្ងៃ15រួច8ថ្ងៃហ្នឹងជាការហៅថាធម្មសវនកម្មគឺពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសម័យពុទ្ធហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅវត្តតែធ្វើដំណើរស្ដាប់នៅពធហើយប្រកនៅរសៀលជាពិសេសគឺស្វ័យយមហសម័យគឺថ្ងៃរសៀលនេះឯងគឺពេលវេលាហ្នឹងជាពេលវេលាដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវស្ដាប់ធម៌ទេសនានៅតាមវត្តនឹងគេហៅថាខមសវនកម្មហើយក្នុងសម័យព្រះហ្នឹងមកផលសុទ្ធជា6ថ្ងៃទេវខែគឺនៅថ្ងៃ8កើត3កើត14កើត15កើតនៅខាងស្នើមាន3ថ្ងៃហើយរលួយមាន3ថ្ងៃគឺមានថ្ងៃ8រួច14រួចនិងថ្ងៃ15រួចនិង3និង3គឺ6ក្នុងសម័យព្រះគង់នៅគឺពុទ្ធបរិស័ទលោកទៅសមាធិនៅបោសសោគឺមាន6ថ្ងៃក្នុងមួយខែប៉ុន្តែ10ខមាន8ថ្ងៃថ្ងៃអបអរសាទរ6ថ្ងៃនោះក៏ជាថ្ងៃ10ខផងហើយដូចខែថ្ងៃ5កើត5រួចថ្ងៃ5កើត5រួចសម័យព្រះមិនសមាធិនៅបោសសោទេគឺ10ខទេសនាអញ្ចឹងអបអរសាទមាន6ថ្ងៃ10ខទេសនាមាន8ថ្ងៃក្នុងមួយខែដល់ពេលពុទ្ធលោកបរិនិព្វានបាត់ទៅគេហៅសង្ឃីរិកាចាសង្ឃីរិកាចាបានន័យថាលោកអ្នកចេះតែលោកចងក្រងបត្រៃដកខំនៃដំបងហើយបឋមសង្ឃេនីគឺមានប្ររហង្គ500អង្គដែលដឹកនាំដល់ព្រះរមហាកតបៈសុបាលីនិងព្រះមហាអនន្តបានសម្រាប់យកថ្ងៃ5កើត5រួចជាថ្ងៃគេហៅថាជាពេលវេលាដែលសាប់ធម៌ទេសនាសម័យព្រះហ្នឹងទៅចូលថ្ងៃអបអរសាទហ្នឹងខែទីថ្ងៃហ្នឹងហើយគ្រប់ហ្មងអញ្ចឹងដល់ស្រុកស្ដីមកថាសាប់ធម៌ទេសនានៅខែ8ថ្ងៃអបអរសាទក៏មួយខែ8ថ្ងៃដូចគ្នានឹងបើយើងនិយាយពីបកតិអបអរសាទយើងសមាធិឲ្យសោះថ្ងៃនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺភាគច្រើនគឺស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសដែលសមាជិកស្រាប់តែផ្លូវការទៅវត្តគឺមួយខែ4ថ្ងៃគឺមានថ្ងៃ3កើត8រួចថ្ងៃទី10ថ្ងៃខែ3អញ្ចឹងតាំងសម័យព្រះ2ថ្ងៃតាំងសម័យក្រោយព្រះដល់តែ4ថ្ងៃប៉ុន្តែក៏មានពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏គេសមាធិដល់ផលទៅមួយខែ8ថ្ងៃដដែលតែតិចមិនទៅជាច្រើនទេបើកកគឺថ្ងៃ8កើត8រួចថ្ងៃទី10ថ្ងៃខែ3គឺកកច្រើនហើយតាមខទេសនាតែតាមវិធីកន្លែងខ្លះក៏មានកន្លែងខ្លះក៏អត់តែកន្លែងខ្លះក៏មានខំប្រថុននៅកន្លែងកន្លែងខ្លះក៏អត់មានខំប្រថុននៅកន្លែងកប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះមានខំប្រថុននៅកន្លែងកប៉ុន្តែរត់ដល់ខមិនបានទៀតដែលជឿដល់អីចឹងណា
ระดับของมันจะเชื่อต่ำตัวชอบใจไอ้โปรเคียยาบางการลูกสมบูรณ์เกี่ยวกับครองเชื่อยาในบางตับครองก็จะการครองยมนามาบางไปยืนกับปีกับพุทธศาสนาสมบูรณ์อิบัติรักเรียนเขียนไปนะมันกระสีคือมวยเรื่องนิยมไปกับมวยได้กับน้องมือกับเนี่ยมือกับแทนได้มันเป็นที่อยู่มือกับแทนได้จะเห็นแทนได้เยอะเนี่ยเป็นกับตัวนะจะให้มีวัฏจักรมีวัฏหาจิตจักรไปเนี่ยจักรเนี่ยไปเนี่ยกับมันเยอะนะใครเราไปเนี่ยสัพพานิกรรมเป็นกับตัวมีวัฏจักรนั่นคือจับที่เปรี้ยหรือเปรี้ยจับที่กระจัดกระจายเรียนง่ายมากเลยรบน้ำมันจับที่กระจัดมันกระจายไปทำเรียนไลฟ์น้องเป็นมาโดยตัวนี้นะโดยตัวนี้ดังแค่น้ำบริสุทธิ์ตอนนี้จะเปลี่ยนสองแต่ใจเย็นแบบจะตีกันนั้นคือดังแค่กับมวยเขาจะปีเปลี่ยนจะตีนั่นแหละการมาหลับผู้ดอกทับเปลี่ยนจะหลงตื้อนี่เขาเป็นอย่างกับนี่เป็นอย่างกับนั่นเขากับมวยนี่กับมวยตัวใบนั่นมากับเพราะตอนแบบจะเรียนเขาผมเปิดนั้นแทนได้เยอะแค่ตลอดทางมนุษย์ทางเทวดาประโยชน์ทางตรงนั้นคือแค่มาที่ปลาที่ชาต่อเราบอกให้เช่นอย่างกับชื่อบางในทางกระไรเราดอกไปใส่จุกแต่สติวันไปใส่จุกทำยังไงไปใส่จุกแข่งชื่อออกอะไรแต่ที่อาจารย์ละเอียดลงหอเนี่ยแบบต่อไปแล้วนั่นมากับลำพอน่ะลำพอจะตีกันน่ะแต่เจอคือหนังเย็นจับเจอคือหนังเย็นไปเนี่ยแต่นั้นหายมือกับเนี่ยกับอย่างของเรานั่นแหละตีนั่นแหละมากับจับคอแทงไปก็จะเจอหนังเย็นเปรี้ยจะเปรี้ยนั่นใครมากับจะเติมเย็นบวกกับต้นไตรมหากับมวยจับตอนในท่าเดี๋ยวใครมาหาในเพื่อจะเรียนแบบการเติมเรียนนั้นตลอดแค่ให้ชาวแบบจะเป็นมาจนตอนนั้นหายมือกับทงใจเป็นการเป็นจับตัวตัวให้มือกับโตนั่นนะแต่เรียนมนุษย์จัดการนั่นนะบางในท่าอย่างเรียนมวยที่มวยบางทีมันเรียนได้มันเรียนมนุษย์จัดการเองโดยเรียนตามเรียนที่จะเป็นเรียนมนุษย์จัดการนั่นเรียนเราหลอกนั่นไงเรียนมนุษย์จัดการถ้ามากับนั้นกับคลั่งเรียนกับคนมองคลั่งเรียนปีออกคลั่งเรียนใบออกคลั่งเรียนปรามออกพอเรากำเรียนนี้จะบอกกับคนจะให้ความกับน้องเรียนปรามออกทำไมใจต้องใจหลงโป่งตั้งพุทธบริษัททั้งหลายได้ยินปัจจุบันการในการระดับโป่งมนุษย์ยืมอายุสดตาบางไข่บางไข่อายุบางไข่มองเอาในหลอดน้ำกาเซ่บางไข่เปรี้ยวบางเยอะเป้าใจอะไรตรงกับตรงตาต้องสบายจะตลอดพอจะสบายจะอ่อยสบายหน่อยเมื่อจะขึ้นสักสมบัติทำไมว่าสบายจะแบบนี้รอจะมาออกนั้นไข่กับบางไข่จำเดียวกันโดยเดียวเปล่าแต่ไม่รู้จะนอนทำไมยุ่งเยอะยุ่งเพลินจังมาเปล่าไปน้ำแล้วต่อยสบายมันเครียดอันนั้นไข่เมื่อทำไข่ยุ่งจังเพราะแต่เป็นอ่อนเนี่ยบางคนแอบเลยมีแต่หลับอะไรการลายมันตัวมันโดนน้ำมันคอยมันเดินขับผมไปเบิกน้ำหัวมันจะผมไปเบิกน้ำบางคนมาบอกอ้อมตรงแบบนี้เราก็ไปฟังครูบางสักหนึ่งร้อยสองโลมองไม่มีแต่มองเลยนายเรียนซีคนนายเรียนลองตีเนี่ยเลยขอนะเพราะเก
เรียนรู้สมัยไหนสมัยปัจจัยข้อจะเป็นปัจจัยสมัยยันปัจจัยเราจะปัจจัยยันปัจจัยสมมติเราจอดรถข้อสมัยปัจจัยกระดองนะปัจจัยมันขั้นต่อไปเมื่อเป็นวัดประธานขั้นแต่เราเรียนปีได้ปัจจัยของความสำคัญอยู่ในเรียนปีเมื่อหรือความสำคัญเอาท้องเรียนเป็นเมื่อปีวัดประธานขั้นท้องนี่เป็นตั้งเองเพราะสมัยเขาเองกลางเองแล้วเราคนต้องลงไปเจอปัญหาให้ลูกพ่อไปเจอกันให้ไปนักเรียนบัตรใจตอนจำเป็นอยู่ต้องออกศาสนาออกกับคนตั้งแต่ศาสนาอยู่ต้องออกศาสนาเรียนลงเวกศาสนาเราเรียนทางลงเวกศาสนาจอดมาในทางออกกับคนไม่ลงจอดข้ากับคนจักออกจักไปมันจอดต่อตรงไหนถ้าโดยยืนนำไปถึงวันในเย็นคณะสัพพะนาตั้งเย็นหนักปรางนักสักเรามีอาชีพต่อในจังหวะนี้บางคนอาจจะอ่านนักมวยก็คือลงเวย์จะบอกนำมาจากนอกลงเวย์จากตีเอาเงี้ยบางคนตรัสนั่นน่ะเรียนไปใจไปเชี่ยเรียนไปไปใจกับคนจะไปเชี่ยกับคนตรัสอยู่จากการทำดูเรียนใจกับคนไปใจกับคนลงตรัสนั้นได้เหมือนไอ้เนี่ยเอาใจไอ้มองหายเราเอาไปกับไปเพราะเอาแต่นำทำไปลงไปกับเพี้ยนเหมือนไอ้จะบอกใจคนพอจะเป็นคนจุ่มโลกบางคนกระนั้นคือใจทำอะไรลงไปบางตอนนั้นคนนั้นก็ออกจากนาแบบคนบางใจกับคนกันเลยบางใจกับคนมันการนั้นเสียลงไปจับกับคนกระนั้นโลกการนั้นมอสัญญาสัมพันธ์ข้อที่น่าเอาสักวันโลกการต่อต้านต่อไม่เอาเสียมันจะร้องจะตีนะแต่บรรลุยึดเบียร์ตะคอยจะตะคอยกันแล้วนายคอยลายคอยต่อไปจอมม้อที่ผมไปบนสนามม้ออยู่นะแต่ม้อม้อเละมันนั่งอยู่ว่าบางสองเละนั้นมันได้หรอเราบรรลุเดียวยุบบนสนามบางเดือนบางแก่ดอกเสียดเนี่ยอะไรนี่ก็มันคือเรื่องแบบพดกาวนี้แก่เนี่ยกาวนี้แก่มโนนั่นสี่ปีตัวสี่ปีบางคราวเนี่ยแก้มาเนี่ยนั่นแหละไปเจอรถบนบนน้ำเนี่ยจะไม่ขึ้นแก้กระดาษเลยถอยที่ผมไว้มันเลยจะบนไว้บางทีมองทีถ้ามองลงสันไดคอที่นาพอตาทอกไปจนกระเทียมเราออกไปจนจนตึ้งเลยพอตัดนาอยู่ออกตัดน้ำมาเลยจะออกคอออกเหมือนในออกเยอะๆสันไดออกเนี่ยที่นาออกเนี่ยผลเยอะออกเนี่ยต้องนอนออกนี่ออกเยอะคอลงไปตัดนาเราเองลงไปทั้งการจะลองต้องเรียนปัจจัยกับคนหรือปัจจัยกับคนเราในการลายเสียในการลองนั่นแหละเพราะเราออกมีปัจจัยกับคนหนึ่งปัจจัยซึ่งลงไปแต่นักแต่ไม่ฉันต้องโอ้จนมันโดนน้ำคอนเลยจะปีเมื่อหนักลงไปหมอกบนหมอกปีตัดแยกราบางกับคนลงไปเลี้ยงกับปัดกระหองเตียวเราพอเอาลงกลับแล้วลงไปทำงานแสดงคอเยอะออกกับคนไปกับเพียงใช้ในตอนศาสนาอยู่ออกศาสนาประเทศการลงไปศาสนาจะลองศาสนาเนี่ยแหละกับคนจักของออกกับคนไปมันรอนเก่าจะลองนั่งเย็นไปใจกับคนไปจากการบันเทิงจะลองยังการอยู่ออกกับใจคนผู้ใจคนลูกออกได้เฉยๆมันทำลูกชาติแล้วเสียหมดออกเย็นลูกเย็นอะไรนั้นจะไปเรียนก็จับสมองทำเรียนไปต่อใจจะมาทำต่อไปใจกับคนต่อครูสมุนออกมีอะไรก็ต่อเสียโดยแบบมาตามพุทธครูมีครูมีคนมีใจการต่อแต่เราขึ้นไม่ได้บ้างใจคนลูกจะตัดคอหนาเราไปตรัสว่าให้ตึงดำนองที่ตรัสมาได้ให้ตึงกับเพียนมาได้ให้ดำนองสู้อะไรบางอย่างมันอาจจะเรียนออกนักพัฒนาใจกับคนเดี๋ยวทำเทียมจะนอกมาหน้าให้คนตั้งในมาจะรู้ชวนมาเพราะถ้าเราไปออกศาสนาบางคนก็จะฟังมันก็เสียออกไปทางลงแวงนี่แหละลงแวงที่ลงแวงคอยครั้งคอยจัดตั้งกี่ปีเมื่อชนะมันเลยตรงไปศาสนาเมื่อเราชนะบางอย่างยังจะการละสร้างของเราให้ลงแวงครั้งนั้นเลยลงแวงครั้งนั้นบางคนสำหรับเราขนาด
ឥឡូវមកប្រាប់យើងចាស់លោកបរិយាកាសមកទៀតនៅសសាសនានៅសសាសនាថ្ងៃនោះសាសនាចំជួយ ដែលយើងសាវកសាវកាមានសោតមានប្រាអង្គអបរាអង្គមានសក្តិអបណាទីមានអនាអបណាទីមានសក្តិអបសក្តិមានសោតាអបសាមានបរិយាបច្ចុប្បន្នមានខំអធិមានឧបជាមានវិន័យធម៌មានព្រះអង្គនោះបានសក់មានបានសក់នោះបានទេសនាចែកជាណានេះនៅមានផតដល់ហើយតទៅមកទៀតអស់ទៅទៀតហើយ អស់ខំបត់សក់អស់គ្រូវិបស្សនាអស់អស់នេះដែលត្រូវគ្រប់បត្រៃដល់សូមបីគ្រប់តែវិជាថាមុនបានក៏អត់មានទេណែអស់នេះនៅអស់ទៅក្រោយនោះមិនមកទេសាសនាមុនអស់ទៅអត់ទៅវាទេសាសនាចន្លោះនេះមិនធម្មតាអស់ទៅត្រឡប់ចាក់មកនេះគេហៅវិញ្ញាណដល់ទៅជាត្រឡប់ចាក់អស់ខទៅសុខទៅសាចិត្តតែទីទៅយកគ្នាមកយកចាញ់យកគ្នាយូរទៅใจស្រីតែយុគយ៉ាងឆ្នាំមានស្រីខ້ອຍដល់ហើយខ້ອຍដល់យ៉ាងឆ្នាំមានស្រីស្រីហើយក៏ផងប៉ុណ្ណឹងទៅតែទីអាយុ10ឆ្នាំមកចាក់ពីនោះនេះ80ឆ្នាំយ៉ាប់ស្លាប់យ៉ាងណាចាក់ពីនោះនោះ10ឆ្នាំក៏ជារីស្លាប់ដូចជាប្រយោជន៍ដែរពី10ឆ្នាំមក cho nên như hai cái nên chậm cái chuyện sai lắm của mình như hai cụ nó thích cho nó ở đâu là cái chân tới nhà mình tự nó làm chắc đọc cái tầm mai mà nói như vậy nắm cái cô ấy phải rồi không nhọn cô vay nằm tay khai tới chia có tầm lần qua lại như là không mà nay con con đã miên con lấy lần qua tầm học qua đi miên qua thì lên lần hay họ và hai phim tập cải nhưng với cải một cái tầm mày như thế ở cái ýคือgì đó tầm mày đấy với số thầm mai và cao kia nâng mau không tầm bao đọc viên tầm bao viên không nâng tới đọc viên ban trong quanh nó thì hỏi mày là gì thế để cho chếtคือตัวเป็นcái bầuเราดังกระรูปออกดังสุดน้องมันต้องร้อนน้องจมมือเดือดตักนั่งไปเราน้องจอยกับจักรพาเนี่ยมันกับจักรพาเราđó cao kho vui phi ngày còn hiện tại còn các cái hàng cấp hàng tôi kia trong rồi còn lo trong sâu tràm đi nè bo ở trong sâu tràm bây giờ ban mình nuôi nó là du lai này trong cái sâu tràm đó lai với làm thầy năm ở các thầy sớ mình đang chọn kẹo làm thế này cho họ là nó mang cặp như sờ và như sờ đấy đó mình nuôi nó là du lai đó tới from bay mới năm người ta cặp một tháng du lai đó mới là con khai với kia Việt Nam con kẹo biết nói đó mới là con khai nó và ma đến bằng thôi chứ mới là con khai mà nơi ta một bay mới nào đấy mang ra ta mới phải ra nhiều đây nặng một thôi đồng nào thì đây phải là không biết nhưng mà làm cả một hàng cái tử đó cứ ra bằng ra bám được trên một bay mới nào mà nó cóอยู่ประมาณbay mới thành một vài phần đó học tập naประเดี๋ยวมีไปtới học đó là có tập na đó duประมาณhọc tập na tới đầu kia là đó học tập na cái coi chắc là biết rồi coi chắc thì mà chỉ để được xem luôn bia là bom mà chỉ nó đấy đọc ra thì là thằng cắt hay chắc là bom nên ăn ở đó con mà bên trong phần bia thì đọc đi mà vừa lo đấy các bạn đó là khi mà con tới nè trong lớp ho tới trong bây giờ rất đúng chân thì sẽ tự chân là lớp ra áo nó bảo hỏi đây cầm nó bảo hỏi đây lớp ho mà nó nói lấy gì đây là bây giờ lần phi lần bay lần buồn lần trong một phân nên ra mà đâu mà hay mua cho hay phi đấy cái chỗ lòng nhắm thì chất ta được cao lên một phút thì ăn bỏ ông thì ăn một bay nó một bay trong đời riêng
tăng nơi đó ở đó là tôi chấp cái làm ho cắt cái gì ở trong họ cao đây mình nói đâu là tôi là miền ngay và hát có bài là quân kẹo bòn đó mà ba cái kẹo rất ban đêm ban đang bên phần đất phán tại một viên viên kẹo to tiền trong viên chân viên của được thầy men tên thầy ăn của thầy của tập thầy không còn men tên rồi nâng tập bài thầy tế của chân tao kia chụp lại lại mà khi tập bài thì muốn mà nó bằng phạt thầy tao nên cho là ngày tây được nhiều một bằng thầy rồi ngày vòng ta sẽ ta và càng bên tây kia online chân mà mình dùng trong sự kho trong này đi dân theo lại không tầm tới hay không tầm thì bắt kho phải nặng chỉ bắt kho chỉ bắt phải nặng trong ai chống tư hiện tại liên quan đến sự kho khi nó tại cười là mà thì tại nếu hiện tại thằng trong nó mà sẽ thu na bài quỷ cái chân tới mà này thằng pro thì ai thì mình tây thì ai tây phần nên hiện tại đúng không thành ra này cứ dương phần bài tận ở trong cái này cứ dương phần bạc khỏi nắm cho là kho phần bạc này bóng vì ta sẽ kho nhắm đấy làm vậy lòng Phật thì sắp rây yang năm điện rây hay đặt năm điện đặt năm ngọt hay không sải cam quân bao người không sải cam quân và thời gian năm trăm là tiêu xả là phải ngọt đây có tên là viên minh của bạn xuống nên trong phần mặt họ hỏi khăn rất khó hẳn chung ông tí mà luôn tới tình cho chuyện gì mà đã hàng thủ nè là mình phải lo ở kia có đá là như vậy còn họ ở trong cái quen nhất đó là mau rất là khó vì không dùng tầm mai cho lập chắc hay tầm mai là tiền cứu tầm mai là tiền vậy tầm lòng vậy tiền cứu là tiền vậy tầm mai chứ từ cái tam tu những tam được họ của tam là vì của tam nó ha và khi mà lúc kéo năm nó đôi khi mình liệt của tam trăm tới cái trăm và vì bài bám thiên đến cái tay nó cho kéo năm trong cái tư vai nhà mình còn rồi nó bị trâu là nó là những cái kéo năm chắc mà đây nó quay được những cái nông trồng phương cũng vậy viên làm họ lực nó là của đất cha đòi khai là mồi viên làm họ vì tới cái họ chẳng mà vì rồi nó càng là hai cái gì cho nên là kho đi nên là kho đi cho kho thì tìm bệnh hỏi vào các cái kia là mấy đó luôn là nơi hàng chủ ở hàng tiêu đá không này hàng tao một đất hàng cha trong hai như là giúp bằng buôn liên năm mà lúc làm sao buôn liên năm từ đây hàng tao một đất như là giúp bay cao bằng buôn liên năm bằng năm làm đó ở bộ chân được con sáng lập cho nó cao cho năm bình ở trong nói là sao đâu hết chẳng bao nhiêu là mình xong kho mới đỏ ra kho như ta nhưng mà làm bằng cưng nó mới đỏ nhớ chẳng bao nhiêu ta còn phần nằm soạn phần là sơ được cá thì phương môi mua phật đó là đó ọc kia phật rắc cá kia mà hà phật đó ọc kia mà hà phật mà cá kia phật ấn ọc tam tập rồi môi tầm nò phật phật lắp ra được mùi bây giờ là mùi điện nằm mau cái nó mau mà cao thì sạch chắc cả quạt ra thì gì chân thì sạch chắc cả quạt ra thì nó bằng cao chân thì sạch ai cái sạch không như thế nên là mong là cái sạch cái đó thì ai cái
nên ai xong bận sẽ bớt kho sẽ bớt ai xong nên người chồng sẽ chờ chồng bây giờ chaคือความพยายามจะลดลงการเรียนรู้จากศึกษาที่เป็นการทางตัวเปิดทางด้วยการไปต่อไปสอนสมัครไปต่อนำไปจำลองของพระองค์ตีลงกลางทางตียิ่งตอบอย่างต่อน้ำตาตะนองกับใบน้ำได้เรื่องแฉกตัวเปรี้ยโกริสันโลมันเอาเรื่องแฉกตัวตีตอนใบน้ำแต่เรื่องแฉกลงดังตัวไรตัวพุทธจงขอจะเรื่องแฉกลงดังร้ายแต่เป็นเรื่องแฉกพวกรวมตอนการเกี่ยวลงเตยร้ายจนเริ่มนั้นตัวจะคิดทุ่งกับคนในตาลงเตยtừ đây ở quận là pro bộ cái nó cứ xe vào mình đã nói còn phải cho nó sạch mà cũng sạch rồi quan con chấp con đây ba đồng với ba cái mà không mà phải kiểm tra đầy đủ bây giờ thì không luôn buôn cái của tôi ông tôi sao rồi càng luôn buôn thì dân nhà này con đang không như tâm xuôi thì nào họ sẽ đòi tiền lại là dân ông người ta lại cho dân trong lịch sử tương lai sẽ là trong nó lọt với trong chân tiền nâng chân chân bằng chân ở tham tạo tâm lòng tham như gì bây giờ phải vui đến năm quân nằm buồn đó khơi vào má còn nóng giọt nhưng chẳng là tập bên buồn sạc quân bây giờ phải vui đến năm quân nằm buồn chân tham như gì và khơi vào má quân nằm buồn chân tham vào tập chất mà tham tập ở bờ cao học tập tại nằm rộng cho mà người ta ham tập ở bờ cao và vui đến nằm rộng mà nó lọt và nó vui xuống bạn để kiểu vậy rồi chúng ta sẽ làm cái chuỗi của con ta cho thật sự rồi khi mình mò một hai chiều cầm khó chưa ở tập cắt công hơi chưa được chật nó ghi còn cầm hơi chưa tụ tiền ngay ở tất chân kia phút bỏ sắp sáng mà tất năng ngày nam của nó ngày nào của nó và chưa sẵn lập tất ngày nó là có gì khôngแบบว่านั้นเฮ้ยจะเชื่อแต่ไงนี่รอไงรอเอาตัวที่เอาตัวที่สักเดือนเกิดมาเกิดมายืนกลางเจ้าปลามาฟัดปลาเกิดคือไงมากรอสุนัขขัดตามกับแมงแต่ยังจะบอกเกี่ยตั้งจะเราติดกันนั่นเชื่อจะเชื่อบอกก็เชื่อมุดเชื่อมองเชื่ออัดยินหรือพุ่งอัดยินว่าอัดยินไก่คนในกระบอกเยอะthì nó vừa xuống cái bà la nó vừa cọc chơi không bóng vừa trong cái phòng học đây kia nó đâm tập đoàn mà nó bằng tóc đoàn mà nó bằng trùng nó với khoa để trô trùng nó càng vật con gì riêng con này bà nó vật khoa nó trô như bình chiên như rú trong cái cuốn mặt đó cuốn nằm nó trong cuốn có còn mát lùi của nó nên khoa nó trô cho nó bác kẻ được phô rồi là khoa mà ra lấy cho bản thân sẽ nhận về nhà một vật khó mang sống mang sự ra thì tuy thật và tha thứ sâu phám thứ bọc cấp cho chi mong họ nhiên lòng có gì một thật sâu mấy mà ngay cho mất có con là mong và cấp cho chi là mong ở tôi nhỏ lùng đi mà thật sâu ta mà chân nó mà bọc cấp mang chân mong có mọi sâu và thang sâu sang ký sâu sang thầy khi sống và sống ký tận có mọi sâu và thang mà thang mà tất cả xong lắm do mà tất trong thêm mong nên sợ hãy sắp sắc đạp phò mù sa đạp phò tay là mấy cái bà nhà còn sửa lắm cha kia lẹt mong có mọi cáiอีกอย่างแค่ครั้งจริงเสียนะเปิดเรื่องจริงปีเอาจะบอกจะแค่เลี้ยงบอกเลี้ยงจานจ้องสุดเจ็บคือตั้งแต่คือปริจจบอกจ้องไอ้ปัญญาคือเป็นกำลังจะทำผมก็ไอ้จ้องโลกัตโตสัมมาเราสิจมเลือดตามสมาธิบูเป็นตอนกับปราณนั้นต่างนั่นหาตัวลงไปเปล่าเพราะทำจะมีสิ่งต่างเดียวกับทำฉันเนี่ยพอในบนวอล์กนะครับน้อง
ở đó tất cả các số lấy số là học bị bạc chuột nằm trong về tự nhiên rồi sang rồi trôi mà chạy chọc thì không lục cây thì ai có việc thời jầm lo luôn ai phát ông phi ai du vàng nam miền tây miền quần bắc nam slam còn thọ đến miền nam chui nam cả cả phi luôn dương bằng vừa này cho bằng thứ mà tây mùa nhiều buồn kho với trẻ trâu kia bị bẹt ở bồi trong một tháng họ là tháng có chuyện vậy mà ngày qua là tháng có đi ba là dù vậy mất được thằng lão sẵn vậy thường mình được gọi là tháng có chuyện vậy ở quê tập bao là tháng có chuyện phân với thử cháu bằng cái ở đuôi bàn chặt ở đây vậy thường mình cần phát triển cục cho bạn thử cháu phố ở đây sắp theo mặt ta là thế và đem lục sram sắc na để viên để say để môi đồng bò này mà mặt nó chầm là năng theo hạt miên từ tua ba là nào là nó sẽ ba từ tua này và lục sram trong bùa sắc na để viên để say nâng bò đem để say pram á để khi say để gặp cho các sắc taจากแก่ปัญญาพอปราบยามันเกี่ยวกับไซที่บนน้ำเปรี้ยประดับเสียงมาคือสารพัดมองมาอุตสาหกรรมตัวจากแก่และปัญญา